onim ni oka Wode maya wo so o Ghana ni na ne ngoma sua so duru sai ho de men cheke but you be a man for nim do pa I'm say Jubilee Akufo-Addo penso I'm so called Jubilee yeah okoyenyo na say ni phone ko yira no anamboa who because me current ni phone ko yira look what in African countries you so be break look let's be very honest where obi ni mo bi a ofre na ko bi slave trade then a slave trade ebaye look the Portuguese came here around 1482 Putoji for no babaye no omoko Elmina na omo sankoy na omo baye no na omo ne ayi mpoanofo no te ono omo ne omo nya contact no ne be ya fu ahwede na ayi no na omo sha bibifo no wo ahodene enti in 1493 and Christopher Columbus oh yes so person ko India no be ko India be for Africa sa nam no oyrai no ko pie South America the Caribbean me kiro nkwato asepa o slave trade no nti bia nyi nasum no ntie bia nyi nasum na ontie enti okoye no and now because Christopher Columbus okwani ni party ho where he discovered America why and the first pussy America now ebasa no na mane mienu a na wiase wo mu gina wo mo na so pa Spain Portugal sa mane nem mienu no so no na wo me Roman for mane Spain and because of Roman for money. That's a Roman for the dominating power. Sir. Enti na we dem peha we dem mekoha. Enti empese problem beba no. Ana Pope Alexander the 6th. Pope Alexander the 6th. Yes sadia. On say Papa si Pope no otewa ni benkum so. No or the for Africa. Nini Faso or the man America or the man Spain. Into North America, South America, Mexico, Tierra del Fuego, Numina, Caribbeans, and I could do Spain for her. And I find her so do Portugal for her. And the Pope, no, yes, my Spain for a Mediga or her. Na ma Portugal force so emedi dwa wa obi amfane die enti tamo a Spain for no koe na omkohia Arax ne Aramex for no na omu se nkrofo do ahwede enti omu sa amnso na omu se de ahwede from West Indies called Europe ibetimanya asichiri enti saade a ye de bibekọ besade agese funu eya kese na yetwa ahwede no so mo commercial quantity sa ana omo ne wenum di nkomo no Spain for no di nkomo no omo ka kire omo se nkofo na ahwede no omo do ase omo nya hodene bia omo se o ya koba bibi hofo de tuntumfo no wa hodene pa omo se saade a Monsha na mama bi eno na dey be the Asiento agreement, the Asiento bill. Eti omo yan hihye se ne man and if me ka besi wodi my so eti from 1530 and a first ship a friend nipa ship na ba no na ship no ya tworo ho Jesus. Well, ship wa ebefa nipa abefa kwa wa tworo ho Jesus. Every country bay. Every Portugal
never find ni pan wo ha unti amra unti min kan Gold Coast because any am form here ndem biate ni baby nti be kai ship wo be fa ni pan wo mpoa no what ya mpoa no akire be ye Gold Coast na ship no ye 1530 na no na otwe said na me betra ha na otwe mi no me ka cho say o hwe 1700 map no of Ghana no na Asante ni na sahwi wom wasa ewom eguafo mfante ewom ahanta ewom sechere ewom agona ewom na Asante ni na dance wom so if 1700 map na Asante ni mu a and slave trade is almost started in 1530 commercial one. Enti mo am wo pen mo am wo pencil no mo am wo calculators mo calculate ma me hwe that's left trade no after the show by 1600 to 1650 this late trade no aje agwa abetim and then once a ship we a fansa Jesus no and the ship no be a fansa offer to do offer to sa no the abaya so what you say now or the abaji nipa oh no the agushipum no the koha and na your friend no we is your friend the triangular trade triangular trade nti odituo odi atuo nsan ka ho ahwehwe ka ho na no mo de bre na no etuo tu aboba atuduro ene nsan ne ahwehwe na no bi hwe na onwa o motia no de abaha no abefa nipa no de koha no de nipa no kwa no so de ahwede no so odi abaha odi nipa no koma wo mo do ahwedifu no na waje ahwedie no enso de akoya sichiri and a friend traveling so what the maya if you don't know the history of the Asantes, if you are not conversant with the history of the Asantes, please don't insult the intelligence and sensibilities of Ghanaians. What the maya so wunnim abakwasem unim ni abetwa mu a nka bibi ni dibi no matem mpema kutia nka santwe binum slave trade no yamugun chamber 1807 na Asante agina na so because Asante gina ne na so pa no from 1700 eba yamfa Asante 1700 to yasanto awo yenya no Seganedrisly no de yamra 18 so Asante kura gina ne na so kura anche na slave trade no mgu no now there's a history be agona hene baako ya fe no anim koku anim sian ona di konfa no chiade na agona ne dwabenfo kokon ye no am kokon ye no no am cheche nipa na sa time no na binum ye ba be di dwa no be di slave trade no dwa no na individuals binum ne be de ma amamfo and then Asante hene ka say look nko atode mempene ma bi ntobi akwa dabi ye mo bi anto akwa enti de baby kura ba say men ko domase ana men ko abrika so nyanti aba say no say na ntokwa ni si adwaben ne agona fo ntokwa ni si ye no na domase ene abrika so na ntokwa no o mchichi dipa nti Asante ne te ye no se hwe menti ase sanko atode wo to nipa de menti ase na nti ase kina
So Wode Maya, if he's aware on himself back or some way, and I go for say no or more. Womujiji kaso mbe money pano. Oko ase na menko duma sa na menko abreka so. Ene ko fa sakasa no bae. Ene ko if you Asante history no. Womo no wako kura wo ma capture wo no a womo de waba no. Womo se nkire nipa na se. Enkyere de de na ba na se. Enti na ko fa twika so Asante nkai. Enkai ba bia wufi. Ofri bae. Na mom. Ye ne no abaye ba ko. Wa ba ka ye ho. Asante nkai. So if you look at the Ghana, Yabakwa Samnoa, Asantes no cry, yes, possibly they might have taken part. And the state be a state in Bebre. I dance for them, I dance again, and some quatoye. A denchira, oh yeah, Asante, oh yeah. But don't say, Babadi Marco Tenapa, Asante. Ukasa what? Slave markets, no, na salaga, no kunsu. Na manso afu kunsu aha kunsu bi wo odrum kentampo a traffic light bi okuru na mfimfini ho no wa fa oni fanso te se wo ko kire mambo ne yapare ene abase no nti wo ko kakre bi dakro me do be ko ho na mo ni shutu me forms na say YouTube for se me mfa bibiri mra e be ko kunsu was a slave market Salaga was a slave market. Enti bechiba na be ton be na be de ba nanti famu aba manso. In fact, me no ka se se o ko manso a aya asenfo ase apemenim fo asase. Se sia me no ka se nsuo no wo ho. Ho no kwa wo ko dware last one. Wo dware di ambe de ko fra lupri. A ship. So manso aye well-known slave center. Na niema manso asem na ya wira ho ne se udru manso pa na wakai wa betim di wa free sirem wa betim di wa free hen wa betim di wa free hen abanyina no okoho a ho sisia that is so no a friend kumpesi aha medase setro mo amuze no Obiri wan Ghana gore no wa so obi aboa me wa so obi aboa me Obiri wan kan bi maye no kan bi ma e wo honne wo mo yie musuo kura wo ho onzu kodru wa na wo sangu na nyina nne ene memene dai ukodru wa pa cho ba bia be ko dwade na awos kumpesia awosan begu ukodru kumpesia awosan begu. So how do you brand Asantes Asante for coming as a make of Ghana bako sempa make nkaba bon mama me na o could not daje research, heavy research, serious research. Ita ebinimu timma manage menya ebinimu ogonja chese ba be ka chese na o mesa e kura de na doso gonja ano that person no offer gonja no nim say gonja for ye guans sanso krobi wa sanso obuase side sanso anase sanso wo mo hene no minim no ho ane na be chia me am sure na ifa na me ka o so minu nsha da me sanso hene na oka abakosem no a na awosan gumi o so oka abakosem no a na awosan gumi sanso hene timka se wo ka abakosem no a na awosan gumi kuma wu madam for no o se lawyer no kurani ye nim ni Asante man ye de be hwe wani munyam sa chese bia ntimi nyi Ghana abakosem no mu mako se da mana ye friend Ghana okay na me yi mu mako sa na kureka mo na ya said your brain is Obiri aboa mamma na kwa fari what benya aseda brenya ase konti brenya aseda asa usa wa kase framira na Shadrach assembly man ewo banda kabrono kabrono for ye
nafana kabro no ye nafana for o me ye karala for no o me na firi Cote d'Ivoire no be kabro no eben dompofie be dompofie enye dompofie no ye guans krache for no dompofie ene ye bole o me ye bole na bupewura no ne ye abusua nso o me nyina ye banna because the 1955 banna council no whether this or this no munyina kasiburo ni de munyina ye banna nti be nyina be banna azime nka cho se twe book no na emwa na you ya ka me number ma bisa sa ba over 3 na wo ho a ba over 3 no yeah that ba over 3 no which say na ni age pa yeah that ba over 3 no at e wo ho no mo anka me say ba over 3 no I must go because just last week na me research na mun say san wuachi osenke ya na be ba over 3 as for the centers na say me kono there one people I like their history pass ya anwolo but unfortunately ye shedanya opportunity no entie the Anglos have a very rich history rich so much so that now even the Asante for history no more no the Asantes relied more on the Nkremofo no Arabic and therefore Asante Fronte mo take off no 1700 na school emaye no Asante ahimfie bia no mo su Arabic onse dina say omo kremo ho onse kremofo no tro Arabic no ano na ma Asante history ni ti magina chepa onse kremofo Arabic no ano no ba eli ye English no English ni ba English na entre na wompoana no ho ba Arabic no de enti ahimfie no bebra ukoye India ahimfie no ane na lerungu na kremofo no ohene krembo no omo shrop omo ye pa but no the wala history no ye nyana chi untimi nkon kese because wala no anshedam ma kremofo no anye womo ye kura somewhere along the line right. So it was George Ekin Ferguson Infantini ono na abrofo relied on him. He was the first man otim konya stories no more from wa edebai. And if you study the history of the North now, wala his year can be 16 something, 15 something, 14 something. Untenya wala no. Unlike the Dagombas and the Mamprusis and then the Kusasis, not the Anabenyano. Wala no untemenya sa. One more history no. Ya beba so na la we dia ma